Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23. mart u 1880 godina je jedan bitan datum u historija čovječanstvo i u historija islam. Pošto taj dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salatu wassalam on osnivao Ahmadija Jamaat, Ahmadija pokret u islamu. I ova zajednica od prvi dan do dan danas i inša Allah dalje služi islam u širem svijetu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam imao zadatak da se ujedini svi pobožni ljudi u širem svijetu i od tada on i njegova zajednica ima zadatak i za taj zadatak mi pokušavamo, pošto Ahmadija Jamaat samo služi islam i širi islam u širem svijetu, zato ovaj datum je vrlo bitan datum u islamu i prema sve predskazanjima za dolazak običani Mesija alejhi selam, Imam Mahdi, ovi predskazanja su bili ispunjeni sa dolazak Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam i hvala Bogu sada ovo džemat i poruka od ovog džemata je već stigao više od 200 država u širem svijetu i od različiti narodi, nacija i država imamo član džemat i mi svake godine slavimo taj datum zbog dva razloga, da bi mi shvatili svoju odgovornost prema Boga, prema čovječanstvu i da mi osvojimo ovo učenje što je Imam Mahdi alejhi selam nama prema ovo učenje na koje običani Mesija alejhi selam nama uputio. Assalamu alaikum warahmatullah.